Ko su emotivni manipulatori i kako ih prepoznati? To su osobe koje će pokušati da manipulišu drugima na način da im nabiju osjećaj krivice i stida ako ne ispune njihova očekivanja. Problem je u tome što ih često teško prepoznajemo u svom okruženju, a onda, kada to shvatimo, postaje još teže osloboditi ih se. Manipulacije se mogu javiti u raznim oblicima, no postoje 4 glavne osobine koje su im zajedničke, a to su: pod 1. Emotivni manipulatori će uvijek poreći ono što su i sami rekli. Ako se nađete u vezi u kojoj počinjete da preispitujete sebe, svoj sopstveni razum, te razmišljate o tome da biste trebali voditi evidenciju šta je rečeno, a šta ne, znajte da doživljavate emotivnu manipulaciju. Također je važno znati da su te osobe eksperti u preokretanju stvari, opravdanju, lažima i pokušaju da vas naprave ludima, naročito ako ovo stanje potraje duže vremena. Tada vam se može desiti da zaista izgubite smisao za stvarnost. Pod broj 2. Iluzija da emotivni manipulatori uvijek žele da vam pomognu u svemu. Ovo su osobe koje na početku vaše veze ili upoznavanja mogu biti jako ljubazne i šarmantne. Često ćete zanemariti intuiciju koja vam može govoriti suprotno. Pošto dobro znaju vaše slabe tačke, iskoristiti će to da ostvare svoje ciljeve. Ako ih, na primjer, zamolite da učine nešto za vas, oni će na to pristati vrlo rado, no istovremeno će ironično na indirektan način pokazati kako to ne žele da urade. Još jedan način da se žrtva napravi ludom. Pod broj 3. Uvijek sebe predstavlja kao žrtvu. Kada se radi o emotivnim manipulatorima, nikada i ništa nije njihova krivica. Šta god da naprave ili ne budu u stanju da naprave, krivicu će svaliti na nekog drugog, a to ste najčešće vi. Ako se naljutite zbog nečega, opet ćete vi biti krivi, jer ispada da imate nerealna očekivanja. Zapamtite, oni jednostavno nikada neće preuzeti krivicu na sebe. Pod 4. Uvijek im je gore nego vama. Bez obzira na to kakve probleme vi imate, njima će uvijek biti teže nego vama. Na vaše će žalbe uvijek gledati sa podsmjehom, jer njihovi su problemi daleko ozbiljniji od vaših. Šta možete pročitati između redova? Pa, najbolje je da ćutite i da se ne žalite. I zato, imajte povjerenja u sebe i postavite granice. Ukoliko nemate dovoljno samopouzdanja, vrlo lako možete postati žrtva manipulatora. Ne nasjedajte na molbe koje nisu konkretne, smanjite emotivnost i uključite racionalnost.